Ông Tuhan Yesus Walak mak jome Hangani ngamit Penyesuk nak me Yesus berkoda Menmaaf nak Yang kipok jangan Sanjana Dekat senang Batoy kagantai jangan Hakai kitab tu kejipunin Yang kuapan pesut nak Hanggang linti ke jam Jesus maaf nak yang linti ke bomday ke bangalek lalu bersua hari ini kami ngasutu lima kali ke kubur ngakuapan besar lah hanggang linti ke jam terawala kalau ke makim hari ini tip hanggang linti ke jam kapalam siya masuk baca ke jipunya hanggang kertai ke jam Jesus doa Amen. Amen. Amen.